bagira batangure Bagira 50 mètres dans la grille sur le pied de la Sarah Omilisena Mogihe Wagata. Voilà, c'est le début, c'est le couloir, il y a Mogisha Gidason, l'externe. Il y a encore un bassin par David, dans l'indépendant. Et deuxième couloir, c'est Kefa Josson. De PMC. Voilà Mogisha il y a première position et quatrième couloir. C'est l'arrivée de Mogisha, voilà, et suivi par David, il est indépendant. Et c'est l'arrivée de Kefa Josson. Aho tugejeje igikorwa cya misi yose guherezwa gukora hanyuma no gutegura ibintu ubwazo hanze. Uno munsi twabonye abana bakiri bato bemera basiga benshi bakuze kandi bamaze imyaka myinshi, nicyo gituma bemeye kugira mu migwi basumba imyaka ko nabo nyine bamaze kubona yuko bateye imbere. Iyo kurikira rero nuko tumaze kuronka ama ekipe aserukira mu nkino zitandukanye twavuze ejo, agiye kuzitegura kugira bashobore kuganwa aserukira duciye tubashije kuri imiganwa y'isi yose izobera mu Buyapani, yo muri Afurika y'urwaruka hamwe n'ibyo mu karere, aho bizera gutwara abana benshi mu ihiganwa ry'akarere. Ibyo bintu bya siporo n'ubwenge mu ishuri abahinga babizi batoye yuko ahubwo babizi ubwenge cyane, kandi na za siporo hajya n'udogira uri tujuju. Kubona byo hanze uyu mukino bene wo hejuru ku isi bateganije nyine abana biga amashuri mwabimisi mu ijambo nabivuze. Ubu hariho ni no kubarikira za kaminuza baciye mu byo koga, bakigana amashuri atarayo koga atarayo siporo mugabo kubera babatoye mu bazi koga. Hanyuma mbona n'akaryo ko gushimira ubushikiranganji bujejwe indero kuko bumvise akamo bafashe iya mbere mu gutunganya inkino mu banyeshuri barakora ihiganwa ryo koga mu mashuri yisumbuye. Ubu rero bongeye ko n'ihiganwa ryo koga muri kaminuza. Abamuzi yuko ihiganwa ryo koga mu mashuri mato mato ari igisata cya federasiyo cyagifashe mu minwe ku bana. Twaba dufise competition y'abana muri primaire ngaho Bujumbura muri école privée, iyo competition niyo higanwa ryose ribe n'abo bana batoyi cyane.